Mthembu sithi ezaselawini khona la kwisikhonda khondla somsakazo Ukhozi olumaphiko. Ungakhohlwa ke ukuthi sinayo ke i-open line yethu lapho ke ungabuza khona udokotela nanoma ngani ufisa ngabe uyayazi ukuchazeleka ngakho ikhona ke ungasithumelela khona umbuzo ku 071 613 667 ungasithumelela umbuzo ku 071 613 667 ngesonto ledluleke uzoyiphendula imibuzo naniyithumelela udokotela uMthembu. Siyabingelela dokotela. Sawubona sithando sami. Uyaphila kodwa? Good baby. Right wena? Uyaphila umuhle uhlezi nje. Yazi unalento nje. That thing. Yokuba umuntu esimame. Ngiyabonga sithando sami umuhle nawe. Ngiyabonga. Umlaleli uselindele konke kuwena amathemba akhe sekuwo. Uyazibingelela ngiyahleka because ngiyabingelela kuqala kubalaleli izithandwa zethu Ukhozini FM ngibingelele ngi-live futhi ku Facebook kweMedilution abafuna nje ukungibuka bangene lapha ku Facebook kweMedilution ngi-live khona okay ngolesibili kade sinomama Lady D besikhuluma ngesinye nje ihloko ngicela ukuthi besikhuluma ngento ye-epilepsy kwangena umlaleli waselawini emini hawu Nkosi bathi abantu hawu lona emile kangaka ovela wathi Dr Mthembu manje eziphi izitayile ezibucayi lapho Mahloni ngiyacabanga ukuthi kuningi ezama mhlawumbe ezama ukufuna ukuthi ngimtholela nansi chance kodwa yabona izithandwa zethu nabantu bethu bafuna noma yipi opportunity so namhlanje sithe sibanike ke leyo chance ukuthi zifoneleke emlaleli ubuze noma yini oyithandayo okay Ike silaleni ke umbuzo wokuqala siza ukuthi bathini. Lento eyenzekayo uma ngizoba nemamazi kuba sengathi ngingaphuza ama-energy drink. Ama-energy drink iwona esengenza ukuthi ngikhuthale ngingakhathali. It's fine. Ngeke kuze kube nomthelela yini ekuhambeni kwesikhathi ukuthi mhlawumbe ngeke izingiphazamisa ngalento leyo ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ingisiza ekutheni ngingazidli kodwa manje angazi ngoba hayi ngihamba kuphela uma ngiphuze energy drink. Nakhona ahlukene nama-energy drink ukuthi amaphi khona lawa astrong kakhulu abiza kancane ngokwama-price iwona ke ngihamba kakhulu uma ngiwasebenzisile ngicela ukulalela emoyeni. Hawu Nkosi mamazi ushuthi udinga izikhuthazi mina ngizibona ukuthi izikhathazike bingelela ngoba lezi izinto sihamba zikhathaza alright ngoba yes izikhathaza ngoba uyazi umzimba wakho uyilenjini enhle ngalendlela yokuthi umzimba wakho ayikho into ongakwazi ukuzilapha yona ayikho futhi into ongakwazi ukuzenzela yona okay Now kodwa ngizounderstanda ke kumuntu ozothi ngelanga elithize mhlambe bengikhathele ngadinga nje leya boost yokuthi ngithathe energy drink ngalulanga ngoba umama ubekade ngilindele njalo okay but musa ke lento ukuthi uyenze ke manje ukuthi kube wena ke ihobby yakho lena ukuthi njalo wena umuzoya kumuntu wakho kumele usebenzise into because njengoba ngithi isikhathaze nje umzimba wakho uyakhathala ugcina wena ungasakwazi ukuzenzela into ugcina umzimba sothi cha ngiyazi vele uzophuza leyo nto ileyanto ezozenzela umzimba wakho vele urelax usukhathela usakwazi ukuzenzela sigcina naleso sikhathazo usebenzisayo sigcina singasavumi nokusebenza ke lapho okay siqala sidinga ukuthi usebenzise more and more ukuze urespond after a while sigcina singasavumi nokusebenza okay but ngiyafisa yazi mbingelela ukuthi ngikhulume ngama energy drinks ngoba avi babuhlungu inhliziyo yami ngibona abafana bamnyama abancane bayemsebenzini ekseni uphethe igwinya uphethe i-energy drink thizeni Nkosi Thixo yabona Ngiyakhuthala nje emsebenzini amandla azophela ngoba khumbula phela ukuthi i-energy drink lena kuze kuthiwa i-energy nje ingoba igcwele izinto eziwu2 kakhulukazi igcwele into okuthiwa i-caffeine okuyichemical igcwele ushukela okay now ucaffeine ngokwayo ucaffeine ngeyilo ozothola ecoffeine okay now ucaffeine abanye abantu bathi cha ngisuke ngingafuni ukulala ngoba uzokuvusa so noma ukhathele uthola amehla ngidwazile nje athe ngoba lento uyifakile phela ukuthi ingqondo yakho ayihlali igijima so one of the things ezozenza ukuthi yes ingqondo yakhe iyagijima kodwa nenhliziyo iyagijima futhi inhliziyo yakho igcina sishaya udambaye ngesikhathi inhliziyo yakho igijima ishaya udambaye neBP iyanyuka ngesikhathi inhliziyo iBP sinyuka
wena susengcupheni ukuthi ugcina sungenwa izifo zenhliziyo. Alright? Now buka ke sunesifo senhliziyo kade uyisebenzisa lento. Once wanesifo senhliziyo, inhliziyo sidinga yona ukuthi mayiphampe igazi kuze lihambe liye endukwini or noma esiphi isitho sakho sasekameleni. So if kuukuthi inhliziyo sikhathela isakwazi ukuliphampa lelo gazi, ugcina sekwenzakalani ayisasebenzi yona nduku la kade uyisebenzisela yona lezikhathazi. So ithi masibuya lento ayibuyi kamnandi, ibuya kabi, utholisiyoneka kakhulu, ugcina ungasakwazi ukusebenza. But also njengoba ngithi nje i-energy drink ikunikeza inhliziyo ishaya udambaye, at the same time yakwenza ukuthi ube nexhala. Okay, iyakwenza futhi ube nokucanuka nje nokucasuka. Yabona umuntu wakhona abanenhliziyo encane nje kanti usebangwe ilento ngoba iyamstimulate phela ingqondo yakhe, angithi ngoba kuyichemical. Na kumuntu wesilisa if enexhala or enento ayizwa ngathi uyaphuthuma ngathi manje kuzokwenza kanike uzoshesha chama futhi. So yabona sizogcina lento sikwenze ekugcineni wena suyashesha ke futhi manje uchama kanti wenziwe ilento ekstimulatayo kakhulu. Alright, ngithe inani futhi enye ngithe noshukela, kodwa lo shukela wakhona ungendlela ocashile ngoba part of energy lokuthi ushukela ufaka ushukela omningi ukuze ube nale energy eningi wenisikhashana, kodwa ngesikhathi lento ikudropa wehla ushukela futhi emzimbeni wakho so kudinga uphuze enye futhi. That is why abantu abayiphuzayo ugcinele idinge enye nenye kuza maintain ngoba lo shukela uyanyuka uzozune energy ngempela uzizwe unomdlandla, kodwa emva lokho vele udropa usakwazi kwenza ukuthi ube voco so udinga enye futhi. So yabona ukuthi kuyimakethe ngoba bayazi ukuthi wayiphuze yodwa uzodinga enye nangakusasa uzoluyidingile kanti wena sukuyiwunga yakho ke manje su addicted kulento. Okay, now the fact ukuthi noshukela omningi, ushukela ke khumbula ukuthi ushukela mawangena egazini lakho one because noshukela ucashile uzoba njengomuntu onesifo sashukela. Lezi izinto ezenzakayo endukwini kumuntu onesifo sashukela nawe uzoba naso futhi lezo zinto, imizwa yakho izogcina seyehla, kodwa more igazi lakho uzojiya. Khumbula ukuthi ushukela uyalijiyisa igazi. So ngesikhathi ulijiyisa igazi lakho usuthatha indawo yamanzi, so uzogcina wena suba umuntu ongathi uyoma, sugcina lento seshaya izinso zakho. Izinso ke siyazazi ziyasebenzisana nomphambili. Okay, so uyazibona zonke lezo ndlela lezo ukuthi i-energy drink nje ngisakhulume ngayo nje iyodwa ukuthi izogcina siyenze njani. Kanti ke ne-research sibonisile ukuthi ama-energy drinks ayehlisa iquality yesidoda. So umfana iyo ngithi nje enhliziyo ebuhlungu ngibona abafana abancane ngoba manje hawo labantu bazofuna inzalo khona manje usenenkinga, isidoda sakhe asaspring sisiyavuza satshuze. Uyabona ngifuna sitshuze, uyabona Ngiyabona nje madoda kumanje divorce impela kumele uyazi umzimba wakho uyaphila, phuza amanzi yabo, kanti isidoda sakho kumele sitshuze. Manje if asatshuze kanti wena mhlawumbe unale acid eningi esibangwe yona futhi le energy drink. So kuningi nje bingelela yenza ukuthi usheshe ukhohlwe, yenza isisu isiqumbe sibe nomoya. So nje best awuzinake wena impilo yakho kakhulukazi uma ukuthi usamncane. Lungisa umzimba wakho. Once awulungisa umzimba wakho uyinjini ekwazi ukuzenzela nyoma yini edalwe ukuthi ayiwenze. Ngikuthanda mawuthi isikhathazi usuyichaze kahle wacacisa ukuthi isikhathazi inhloso yokuphila wena ihambe yokusebenza yona ikubulalele yonke into ebalekile emzimbeni wakho. Yabona worst of all ibe yiwunga ngoba manje awusakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Uba no benefitayo la umnikazi lo idayisayo kuphela hayi wena. Ngibezwe abanye ethi umuntu ngiphuza amanzi kakhulu mina ukuze ngikwazi ukuthi ngiyihlambulule kahle ngoba sengiyiphuzile mina energy drink. Yeah, look lokho kuzosiza vele, kodwa awukwazi ukuthi njalo wena wenza into wrong masuthi uzoyicorrecta ngo right ngoba lo wrong ku wrong ngesikhathi kwenzeka. Yes ku right amanzi kodwa lokho ku wrong so ku wrong ngesikhathi kwenzeka. Wesovela ushukela ke bingelela ushukela akuyona into ongathi uzonyuka ushukela kodwa ngizowehlisa ngoba ngesikhathi unyukile ushukela uyona. So ngesikhathi wena suwehlisa suwonele kodwa wena ekugcineni. Ake size futhi omunye umlalethi uthini la. Ngitelibuza lokudokotela ukuthi kuyenzeka yini umuntu wesilisa ukuthi alele nowesifazane bese yena abe ne-discharge lokuphuma uketshezana phela kube buhlungu lapha ensizweni noma kumuntu wesilisa kube buhlungu lapha umechama njalo ekuseni bese noma ngesikhathini noma nini ungasho ekuseni noma nini ukuthi ukhona kuno ketshezana mhlawumbe umhlohlanyana mhlawumbe ukuthi ukhona white nyana uhleli lapha ngaphambili
umbuzo wami mhlawumbe ubuze kanjani kuyenzeka yini lo wesifazane nayo ne-discharge kodwa lo wesifazane angabi nayo discharge kuyenzeka yini manje kunormal yini lokuthi lo alala naye angabi nayo discharge kodwa wesilisa abe ne-discharge uthi utholana nomuntu oyingane kanti dokotela ohleli yeah no manje ukhuluma nge-discharge ehleli ukuthi yazi ngiyathanda futhi le gama uma manje sisilisebenzisa kubantu besilisa because leli gama kuhlala kuwa ngathi igama lomuntu wesifazane umuntu wesifazane kuphela one-discharge okay kanti i-discharge nomuntu wesilisa uyakwazi ukuthi abe nayo i-discharge okay ngoba khumbula ukuthi uku-discharge akusho ukuchitha anyway kukhona into oyikhiphayo umzimba wakho ukhipha into you know but ke uma sikhuluma ngale discharge obethe yena uthe imhlophe angithi if ekhuluma nge-discharge emhlophe na umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi abe ne-discharge look uyakwazi ukuthi ube ne-discharge enormal e-right ngoba ngesikhathi uzongena kumdavazo kuba necena umzimba wakho ngesikhathi ukhipha le discharge owenzela ukuthi wena ngesikhathi usungena enkomeni kube nokushibilika in case uzofika kumuntu owomile alright nalo kodwa lecena ngihlala ngisho ukuthi angimele liphume kakhulu ngoba laphuma kakhulu ivele iwe futhi induku ikhathale so aliphume kahle nje ukuthi alibo grease yabona ukuthi hlambe lo grease amakhona lapha yana ukuthi uthi masungena wena ukwazi ukuthi ushibilike kahle ungene okay even after usuchithile kunormal ukuthi umuntu wesilisa uthi usuchithile isidoda kuba khona esinye ngathi ungasikhama nje egcineni esiloku siziphumela so lokho akuyona i-discharge embi kuyi discharge nje enormal okumele ngabe yenzeka kodwa i-discharge ehambisana nesidoda leyo inormal alright lapho kuba khona ke angabe yinto e-right ne-normal ilama discharge asuke ehambisana ngoba yena uthe kuvukala namazambane nathena namazambane uthena so if kukuthi namazambane sokuba buhlungu then sokuyinkinga ke leyo sokunesifo thizeni esikhona ngaphakathi asikhumbule ukuthi khona inike kumuntu wesilisa okay one kungenzeka ukuthi inkanda yakhe right ine infection yona iyodwa njena kunokuvuvukala okulapho kuba khona i-discharge futhi ephumayo alright let's say futhi umuntu ongacircumcise usanejwabu okay kuba nalomsanka nento elalelayo boloko kumhlophe okulalelayo phakathi kwejwabu lakhe uma selijulukile lapho uma engaliklinile kahle nayo umunye umuntu angakubona ngathi kuyi-discharge lokho kanti kungcola nje odinga ukuthi ukline wena ngaleso sikhathi alright kodwa ke let's say ke manje seku-discharge ngampela ephuma kwimbobo yomchamo uma kade enza umdavazo kungaba yini one if ingaba mhlophe uthe imhlophe so ngizokhuluma ngezimhlophe kuphela so if imhlophe kodwa uthi uma esechithile kuba ngathi engayipitshiza umphambili wakhe uyaluma ngathi engawupitshiza okay kusuke kuyi-thrush yeast le okay if kuukuthi iyaphuma lento inoncintizela kancane still imhlophe still isamhlophe kodwa uthi uma echama ezangathi angawubamba umchamo khona lokubhlungu khona ibe nokushisanyana nje ngesikhathi echama then inkinga enye ibacteria futhi leyo kuthiwa ichlamydia okay uma kuukuthi futhi ishintsha umbala inobuyelo kwasabu mhlophe futhi siqala ukuba yelo igonorrhea igonorrhea yayikhona ngesikhathi sakho singakazi lutho nangocazi kodwa kwakuthiwa nje umuntu negonorrhea kodwa manje ayisakhulunywa kanti leso sifo sisakhona futhi kakhulukazi ke iba ne-discharge angathi iyelo isifo esikhulu uyabona kodwa sigcina ke lapho sibe mhlophe sigcina sesiba yellowish okay izifo zocansi zonke lezo okay but kungenzeka futhi uthola ukuthi isinya sakhe alright if kuyisinya ke yes izoba mkhona i-discharge ibe mhlophe but nomchamo ke manje usizoba affected uzochama manje ukuthi akachame engakwazi ukubamba then sekuyisinya sakhe ke siyinkinga ke lapho okay kodwa ke ngoba umlaleli wethu uthe namazambane akhe ababhlungu into esemazambaneni khona le bhola elikhona phakathi kodwa kunanemthambo futhi imthambo esusa isidoda or lokho ngizothi isidoda phela ngoba igama lijwayelekile kodwa unoshobshobo lokho kubhukudayo kuyahamba kuya ku prostate if kuukuthi leyo tube leyo elapho yenzeka ukuthi ingcolo ibe nokungcola okuhlalile lapho futhi lokho ngcola ngenzeka ukuthi umphambili wakho ufake endaweni errong wathi mochitha lapha yana kwadotseka ivacuum kwabuya ungcola kwazohlala la emazambaneni akho
so sogcina soba ne-infection ke lapho-ke yilapho-ke kwenzakala khona ukuthi ethi uma seqedile ukuchitha ezwa ngathi amazambane akhe abuhlungu ngoba khumbula ukuthi isidoda lesi sisuka kuwona amazambane siyaphe siya ku-prostate siyolandela olunye uketshezi so lo muntu-ke uzoba nenkinga sibiza ngokuthi epididymitis leyo esinye isifo leso again izifo lezo ozithola kuphi uzithola ngayo into yocansi now lo wesifazane because akanazo lezitho wena onazo ungathola ukuthi yena akabi nalenkinga nawe phela akanawo amazambane yena akanawo prostate yabona akanazo lezitho akusho ukuthi isifo asikho kuyena sikhona sifukamele nje but asiveli ngoba kanaso lesitho okuyisona lesifo esihlala kusona same nomuntu wesilisa ukuthola umuntu wesilisa ethi ayi umuntu wami unayo lenkinga esinyeni modwa mina nginalutho so nyoma uthi aka treat hamba o treat nawe angaunderstand ukuthi nafu le treat but because awunaso isibeletho wena lesifo sihlala esibelethweni wena unaso isibeletho so ngeke wena lesifo uzwe izimpawu zaso kodwa sikhona wena sifukamele nje sisilinde ukuthi wahamba tholana nomunye umuntu wesifazane onaso isibeletho sofike sivuke kuyena alright so that is why kubaleke kakhulu ukuthi if kuthi upartner wakho unenkinga anyway nje sithweni somdavazo hamba nawe ukuthi uziclean futhi at the same time ngiyethemba iphenduleke kahle insizwe esiphinde sithathe Mvelasi omunye umbuzo la sizothi sithola bani yebo mina ngisacela ukubuza ngumama nje osekhulile ongena ngingasho nela umyeni ngathi 4 years akekho umunye ngeke ngamthanda kuqinisa kangakanani ukuthi mangabe ungalali nomuntu wesilisa uyaguga ngiyabonga uguga kuphi uguga kuphi uyaguga okay inkomo engasebenzi yaguga cha akunjalo ngiyacabanga nje ukuthi hey sekugugayo ayilo ngaphendula na yimi ngiyazibala anginaye iphendula ya kodwa akasike asifundise umlaleli ngoba uyazi ukuthi yena uthe akanawo umnyeni wakhe uswelekile angithi kodwa kunabantu othola ukuthi ngempela abawenzi umdavazo ngezizathu ezingafani umunye uzongawenza umdavazo because of a choice yakhe udecide nje ukuthi yazi ngisafuna ibreak ngisafuna ukuzithola mina ngisafuna ukuphola mina ngisafuna a career yabona lo muntu uhlukile kunomuntu othola ukuthi awawenza umdavazo kodwa ibe ufuna ngoba umuntu engekho so kulona osoke efisa ukuthi cha angufuni nje manje umdavazo either for inkinga ezireligious inkolo yakhe or uyena ufuna ukuzipholela nje ngokwakhe or isifo thizeni so ke lo muntu ngifuna nje ingqondo yami ukuthi ke ngikhulule nje kulento omunye uthi hey ngiyakhuleka manje and siyazi vele ukuthi kubantu abakhulekayo nabantu abaspiritual if kuukuthi akawenza umdavazo lapho ukwazi nokukonnecta kahle nabantu abadala connect kahle nenkolelo yakhe because ethi akawenza umdavazo so umunye uzokwenza lokho ezenzela yena alright so lo muntu ke inkinga ngeke zifane nomuntu othi ngiyawuhalela umdavazo kodwa awukho ngoba anginawo umuntu engithandana naye okay akekho umuntu nkosama akekho umuntu ongibambayo nkosi qada nje kodwa ngiyazibingelela kunabantu othola bakhona kubudlelwane basemshadweni abanye kodwa awukho umdavazo kubhlungu kakhulu lokho ekhona umuntu ekhona umuntu niyaflathelana but awuthola umdavazo uphele unyaka yazi khona umunye umama wakwathi mina cha umdavazo siwenza only ngebirthday yami nango Christmas so uyabona ukuthi kabili nje ngonyaka uyabona ngahlathi ubalo nenkinga phansi cha wefuna umama bezocomplaina ukuthi lo muntu ngilala ngo Christmas nange birthday yami kuphela uyabona so uyambona ukuthi lo unayo umuntu kodwa kubhlungu baflathelana nje bashiphelane nje lendlini kuphelile uyibona nje ukuthi hawu nazi imfanelo kodwa azingisize ngalutho uwesi ke lo oh god ngoba usukufuna ugodo wena okay kodwa ke uyabona ke kuloyo ke let's say umuntu njengaye umama siphenduleni umama so mhlambe ngiphendula umbuzo wakhe nje ukuthi kuyenzeka yini ukuthi if kuukuthi awuthola umdavazo ugcina usuguga cha kodwa okay
ngeke ungawenzi umdavazo kukwenza ukuthi uguge one ngeke kodwa ke asikhumbuzane ukuthi umdavazo wona muhle kuphi kuwe umuntu lethe wenza umdavazo ophilile nomuntu omthandayo niyazwana okay ngoba khona ukuthi ube nomdavazo nomuntu oningazwani naye so awuphilile ke lo mdavazo ukushiya une stress ukushiya unembuzo eminingi ukushiya ulimele yabona but umdavazo womuntu owazi ukuthi cha ngenelele ngeright uzokwenzela nemzimbeni uzonyusa immune system yakho umdavazo uzoyehlisa iBP yakho again njengoba dengishilo once yehla iBP yakho nenhliziyo yakho ithi ijabule kube mnandi umdavazo wenza ukuthi umzimba wakho ukhipha ama hormone thizeni okuthiwa oxytocin yenza ukuthi ubonde uzizwe uthandekile uthanda ukuba ngathi ungamthinta nje umuntu wakho nibonde kamnandi naye so niba naleyo connection nomuntu wakho so siniyazwana so umdavazo uzokwenza lokhu ukuthi nizwane nomuntu wakho nawe uzokwenza imood yakho ube happy ujabule so yehlisa stress ngalokho so kulomuntu ke okhalelayo umdavazo ogcina seba nestress ngoba ekhalela umdavazo istress yesisogugisa manje yabona awusagugiswa umdavazo ukuthi awukho usugugiswa ukuthi wena ukhalela umdavazo manje usune stress so kuyagugisa ke lokho ngokwakho okay umdavazo uzokusiza ukuthi ulale kangcono okay yes yabona ulala kube mnandi so ukulala kukodwa is good for umzimba wakho ngoba ngisho isikhathi umzimba wakho uya repair izinto uyakha kanjalo so if kukuthi awulali futhi kukodwa lokho kuzokugugisa yabona so manje akukona ukuthi awenze umdavazo kodwa ilezi izinto wena ezikuhlukumezayo empilweni wakho ngokuthi wena usitela ukuthi ngenxa yokuthi umdavazo awenzi then awuphelele alright kubantu besilisa umdavazo uyabasiza ku-prostate evidence ibonisa ukuthi uma umuntu wesilisa echithile kabili ngesonto lokho kukodwa kuyayiklina i-prostate ngoba khumbula i-prostate iyona le yakho loketshezi olihambisana nosidoda so the more wena ufika kuvuthondaba uchitha umuntu wesilisa umdavazo uzokusiza lapho ukuthi eklineni i-prostate ngoba abantu besilisa sebenenkinga kakhulu manje inkinga ye-prostate kanti wena prostate igcina futhi ishayo nomdavazo futhi at the same time kumuntu wesifazane umdavazo khumbula ngesikhathi efika kuvuthondaba izinyama zakhe ziyabamba ziyayeka so kukujima kukodwa lokho ukudavaza nawe ngesikhathi ufenda nje ufendisisa futhi uyabona uyajima at the same time so nako lokho kuhle futhi kuzokwenza ube young futhi ngoba kukujima ngokwakho but ngesikhathi le nyama zibamba ziyeka kumdavazo kuwena lento siqinisa isinya sakho nezinyama ezibambe isinya sakho and kwabanye abantu besifazana ngokuhlaza if esethole izingane eziningi ezekhula isinya sakhe sigcina singakwazi kuba nama break okay olastic bayaphela masuthola ukuthi umchamo usuyaziphumela nje kalula so umdavazo uzokusiza ke lapho ngoba wena uzoqinisa leza nyama ezohamba ziyobamba esinyeni sakho kuze umchamo ungakwazi ukuthi uziphumele kalula alright so uyazibona lezi zinto wena ongathi ukuguga kodwa futhi umdavazo uyazisiza ngendlela ethize yabona kumama bade bemgwajisa ngakho uthi uzoguga wena ungayenzi manje usene stress yena uyabona usene stress kodwa ke lalela ke mama wena olalela if kukuthi lento iyinkinga kakhulu kuwena ithathe lento ifake ezandleni zakho okay ithathe nje ufake kwimino yakho izokusiza imino yakho uzofika kamnandi kuvuthondaba ube right ube happy ngoba ngesikhathi lapho usuzifikisile wena kuvuthondaba yonke lo ma feelings engikhuluma ngayo abakhona wenele ube right phela umuntu wakho awuzokhaga ufika ukuthi udinga ukuthi nidlala uLuther Vandross nahagani phela mina kodwa kusekufana lokhu ukuyichamisa nokuchanyiswa umuntu yes sengisho physically emzimbeni wakho yes kuyafana ngoba same nalo owesilisa mengithi iprostate yakhe even if uchamisa yena lokhu kodwa lokho kuzomsiza futhi iprostate yakhe yabo makufana qedile next achanyiswa umuntu futhi yabona if ulokuchanyiswa umuntu then kune risk yezifo une risk okuhlukumeza kwenhliziyo nazo zonke lezi zinto but ke if kukuthi akekho umuntu ngampela thatha imetha uyifake ezandleni zakho kwimino yakho izokwazi ukuthi kufikise lapha ya kube mnandi okay kodwa ke mhlamba angidlule kuloko physically kumuntu wesifazane if engawenza umdavazo isikhathi eside ugcina esoma okay inkomo yakhe ayisalikhiphi lela ketshezi limenza ukuthi abe manzi phela ngoba lelo ketshezi liphuma ezokulindelela ukuthi kuzongena umphambili so if kuukuthi
yena akasawenza umdavazo ugcina eseba umuntu uyoma kuthi lapho ezowenza khona umdavazo sokuba buhlungu nenyama ziyabuya lapha yana kuthi if esenza umdavazo sokubuhlungu futhi ngasikhathi kwenzeka kanti futhi nenkanuko iyehla ngoba umdavazo the more uwenza nenkanuko yenyuka but the more ungasayenza ugcina socikeka nawe sobona ukuthi yabona ungasafisi lokho and labo bantu besifazane ngoba ngikhona ube umuntu wesifazane ugcina lo muntu esethi ayi mina ngibhizi necareer yami ngifuna ukuzakha ngifuna ukwenza ini kuthi abantu nyobe bekhuluma ngomdavazo manje uDr Mthembu ukhuluma ngomdavazo yazi lengane ekhuluma ngomdavazo ngoba akafune nanokuzwa nje ngomdavazo uyabona usuke senenkinga lalela if ungafuna ukuzwa ngomdavazo unenkinga why yes guys abazi vele uqinisile yeah hayi akazi bakwethu so yes Lele, take the matter into your own fingers. So fingers, let your fingers do the walking and talking. Hayi mina ngiyakuthanda vila siyangilapha. Nomlaleli ngiyazi uyelapheka njengoba ingelela aseke sizomunye umlaleli. Nani ngicela ungazisho igama. Dr Mthembu ngicela ukubuza la ukuthi if umuntu wakho eqeda ukukhotha mase kufanele ningene kuvuthondaba yena vela athi 1 2 aphele wena ungakafiki kuvuthondaba isixazululo sikephi lapho because usuke sekwenzile ngale ndlela usufuna ukwenza ngakho kodwa ekugcineni ngiyagcina ukuthi kungene lento engisuke ngiyidinga ngiyabonga yeah as lapho bengelela ngizoba ngasesayidini labhuti okay yeah ngizoba ngasesayidini labhuti because look ngesikhathi umuntu ekhotha okay usuke kungasho ukuthi yena usuke evalile nje imizwa usuke naye evukeliwe kodwa usazama ukunelisa wena nokunikeza wena obumnandi so if ezokhotha lo muntu for 20 minutes so yazi ukuthi induku yakhe ivukile wonke lo 20 minutes isilindile nje ukuthi awunkosi yami ngangena lapha ukuze nami ngiqede uyabona so uthi nyuma esefika kuwena usoyofikela ukuthi usoyoqedela kuwena ngoba akukona ube off ngesikhathi ekwenza usuke vele on kwayena ukhotha nje inkomo yakho ufisa ukuba nje namla kodwa kulo mzuzu usuke yena ezama ukunelisa wena okay zama ke nawe ukuthi ngesikhathi sezongena kube nawe usuzoqedeleleka if ukuthi awuzange ufike kuvuthondaba ngesikhathi kade court ngoba umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi afike kuvuthondaba kaningi if wena usufikile kuvuthondaba awumdedele phela kuba ichance yakhe phela naye akafike kuvuthondaba so even if usheshile ngalelo langa uyabona kodwa futhi as-understand kukhona abanye abantu besilisa ngempela othola ukuthi unenkinga yokuthi alast so ngesikhathi wena ekhotha usuka kuyisikhathi ukhokha isikweleti lapho sokuthi uyazi ukuthi vele uzoshoda lapha yana embedeni so ukhokha isikweleti ngokuthi akukhothe wena kuzofike kuvuthondaba so ungayithathi kancane leyo okay but again if kukuthi induku yakhe iseyashoda isafiki endaweni akakuqedelele ngomuno ngeke ngakhuluma ngaloko last week even nama toys kwenzela ukuthi nawe ugcine sufikile futhi kuvuthondaba but akuyona into leyo ngase umgxekele yona yes khulumisanani nibone ukuthi okay baby ngoba kunje senze njani uyabona akuyona into yokumgxeka leyo but indlela ukuthi nisupportane umdavazo wenu ukuthi ukwazi ukuthi uqhubeke uye phambili omunye dokotela akawuthanda umuntu That's why abantu besifazane bengawuthanda umuntu is because lento yokuthukwa ngomuno isikhathi esiningi umuntu uthi methuka akhomba umuno phezulu athi so umuntu uzizwa kanti uyamnyatsa angathi ululazekile umdelela ngesikhathi umfaka umuno lo phakathi nendawo okay so usudlala ngathi so usudlala futhi baso yazini umuno lo phakathi nendawo uwodwa uyahlaba uyahlaba nje lo muntu so nomuntu ethi uyahlaba kodwa uyahlaba uyahlaba vele ngihlaba manje lalela don't use umuno wodwa sebenzisa u2 okay so ngoba the minute uselalela vele umphambili womuntu umkhulu ngaphezulu kwemini emibili
alright so ngesikhathi wena susebenzisa lokho-ke angazi. yes ngoba yabona into emincane kakhulu iyacika iyanyanyisa kuba ngathi umuntu uyakuhlaba uyabona but if eseyisebenzise imino yambili yabona si thick leyo nto uthi noma ingena kuwena ekufenda ngaphakathi egoqoza ekuthinta noma ilaphi ngaphakathi uzwa nawe into egcwele engenayo ngaphakathi kuwena okay so kukodwa lokho kuhamba nangeskill so zama ukuthi if umuntu usebenzisa umuntu kodwa usebenzise ngendlela and yazi ukuthi noma umuntu uthinta ukuthi uyohlikihlaphi ngesikhathi ungena ngaphakathi ungawudlokodla yes ungawudlokodla ngoba ukudlokodla ikona okunyanyisayo umuntu wesifazana vela vala imlenza ukuthathe lo muntu wakho ayikhiphe so yiba neskill ngena ngaphakathi uhambe wena uyemhlana lokho umhlana khona wabhontshisi thola ubhontshisi la ngaphambili wena umhlikihla la ngaphakathi futhi umhlikihle ungadaha ukumfenda ngemini kuba ngathi uyamhlikihla umfenda kwa suppress button okay so uzoba right uma wenze kanjalo yes futhi umvalise imlenze yabona ngesikhathi evala imlenze yabona there's more friction ngesikhathi evala imlenze wenza njalo akufani nokuthi mevulile ngoba manje uma evulile ukuthi goqo yabona sekwenza isound mase okay sizamanye abalaleli ukuthi kuyenzeka yini na ukuthi umuntu esike sesiphunga ukuhlala mhlawumbe kuzothi le inyanga lonke inyanga zibambile ukuthi ngibona nawo ngoJanuwari esike singahlali ngoJanuwari uzophela singahlali futhi ngoFebruwari siyohlala ngesiqala ukuhlala ngoMathi inyanga nokubala ziqale ngoMathi ziye phambili ecela ukubuza into kanjalo siyabonga lo nangu siyabonga sure ngathi soxabanisa umuzi la well it depends if usiyabonga ubengalali nalomuntu at all unless eqhubeka uthi mhlawumbe waqala ukulala naye ngoJanuary wale eqhubekile mhlawumbe wangakhulelwa ngoJanuary wangakhulelwa fe kodwa eqhubeka ukulala naye yes ngenzeka but if ethi yena walala nalomuntu ngoJanuary kodwa lo muntu waza sithatha isisu ngoMarch ayichangeke kwenzeke lokho uyabona lokho angeke kwenzeke if ukuthi yena wagcina ukulala naye ngoJanuary waza lo muntu wasithatha isisu ngoMarch okay kodwa ke mhlawumbe angicacise njani ngokubuka kwakho nje mayimchazela lo muntu emtshela ngalendlela amtshela ngayo sesigaxeleke ispam mhlawumbe okay angizama ukuyicacisa ke mhlawumbe you know ngoba igcine influence sizama ukusave imizi all right isidoda somuntu wesilisa siyakwazi ukuthi siphile isonto all right so engalala nawe namhlanje uzuzumithe wena ngesonto elizayo if isidoda sakhe sisaphila si right ngeke siphile more than that so kuphelile so 1 week okay kodwa ke kunjalo uzothi uma seya kadokotela okay udokotela akabali thina sibali ngokuthi ulale nini nomuntu ukubona sibala ngamasonto asibali thina ngokuthi ulale nalomuntu wena ngomhla ka 5 January okay so if usufika kudokotela ngomhla ka10 ngeke udokotela athi una 1 week ono 5 days okay udokotela uzothi una 5 weeks because thina sibala ngokuthi ubukade ugcine nini kuyesikhathini sibala thina nenyanga ledlule kade uye esikhathini sibala ngesikhathi sakho sokugcina siphi isikhathi sokugcina obenaso seleso sikhathi leso sokugcina isona ke isikhathi thina esibala siqale kusona okay and ngesikhathi sibala leso sikhathi sisho ukuthi eliphi leli qanda ebelikade liphume nini okuyilona elimithisile lo muntu all right so okusho ukuthi thina izinsuku zethu zizohlehla more than ziye phambili manje ngibona ubhuti zakhe ziye phambili ziqale ngoMarch kanti thina ifelale naye ngoJanuary sizosibala isisu sithi esa December okay but ngeke sithi kade ulale naye ngoJanuary mase sithi sisu esa March okay yeah kodwa ke again futhi lapho angiphinde ngicacise ukuthi kungenzeka ukuthi ngesikhathi sibala thina sodokotela angithi sibala ngokumeasureisha amathambo engane okay simeasureisha sithi fima ithambo leli eliphuma esinqeni ledolweni ukuthi lelo thambo lide kangakanani siyazi ukuthi mase simeasureile lo thambo kusho ukuthi lengane ingakanani ngokubona ukuthi amathambo ayo mangakanani let's say uzele ingane emfishane uyabona kuleyo ngane izothi ngempela lengane ina 10 weeks
kodwa mina ngudokotela ngizothi u5 weeks ngoba imfishane namathambo mafishane uyabona so ngeke size sikale ngaleyo ndlela or if ukuthi ingane ayakheki ngaphakathi kahle incane so dokotela sizogcina kubonakala ngathi ingane incane kanti ingane indala okay so ngizama ukutshela ubhuti nje ukuthi angabambeleli kuleyonto kakhulu yama date kodwa ke mhlambe futhi akayilandelele kodwa angabambeleli kakhulu kuyona nenhliziyo enhle kodwa dokotela sakhimizi bingelela that's important nginomuzo wokugcina khona la kanti ke imzuzu ishagalolunye sele sibheke lapha kwihora le-11 umsakazo Ukhozi FM mhlawumbe ubusuku obuhle sihleli naye ke udokotela Mthembu ezaselawini silokhu sithatha nje umbuzo yakho mlalelo Ukhozi lena ke yangesonto ledlule ke sizwe lokugcina uthi uthini uza umuntu wesimame maka ana 40 aqala ukungena ku-menopause ikhona yini ukungenisa indlela ukuthi angaphinda akhulelwe wala ngaphinda abambe lutho mase ku-menopause uba once umama wami siyacala ubona le nkinga la ngifuna ukungena ku-menopause so ukhona i-possibility usakhulelwa uphinda ngaphinda abambe futhi ana 40 I mean masekangene ku-menopause menopause okay asikhumbule ukuthi umenopause usuke esho ukuthini okay umenopause usuke esho ukuthi lo muntu wesifazane usifike ekugcineni kwamaqanda akhe asekho amaqanda asenawo ngaphakathi angamsiza ukuthi akwazi ukubamba isidoda ekwazi ukuthi akhe ingane umuntu wesifazane uthi mezalwa uzalwa nawo nje lo basket wakhe wamaqanda ngesikhathi efika emhlabeni so once aphela ngeke sakwazi ukuthi awenze amanye if ukuthi umzimba wakhe usakwazi ukuthi uwenze lo maqanda kodwa ke lo uma ena 40 usuke samncane lo muntu kuba umthetho wakho menopause funa ngabe ungena la ku50 okay 50 something so kodwa kuba khona abantu abangena ku menopause early than leso sikhathi ashesha phela amaqanda akhe kuqhaza abantu kade beneyinkinga zesikhathi sokungena esikhathini okay but kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi amaqanda akho avele angavushwa okay ngoba ngesikhathi ivuthwa ilapho iqanda lakho ugcina suzongena esikhathini if ukuthi alizange lithola isidoda but kuyenzeka ukuthi iqanda lakho lingavuthwa kodwa kusho ukuthi awekho akhona kuphela awakusakheki ukuthi avuthwe lapho kusodokotela siyakwazi ukuthi sikusize ukuthi awavuthwe lo maqanda akho if esakhona okay siyakusiza awavuthwe amaqanda kuze ukwazi ukuthi ngesikhathi sekufike leso sikhathi sithi ovulate usuzokwazi ukubamba isidoda ukuthi uzithwale alright so iadvice yami ukuthi ubaba akamthatha umama bake bahambe bo check kadokotela ukuthi ama hormones akhe ame kanjani bamcheck amaqanda akhe asakhona yini asafika yini kwisigaba sokuthi avuthwe ngoba nakhona if ama hormones akhe ngekho right ungathola ukuthi awavuthwa nje ngoba ama hormones akhe awekho right so leya chemical eyenza ukuthi iqanda maliqale lakheke livuthwa ayisekho right so into ezilungisekayo zonke lezo so angadikubala akahambe bamcheck umama asikline nesibeletho if waye esikhathini futhi I'm sure ukuthi uzokwazi futhi ukuthi abambe bangahlala nje ekhaya bahambe bo check aba investigate okay hayi kuyezwakala ngethemba uyasizakala ubaba nomama wakwakhe Mvelase kuya namhlanje umuzo ufuna sicaphune nje wodwa ngoba imizuzu sisithupha kuphela sisalele ke sizwe ukuthi ushando siphathelene lapha kubalaleli awubona dokotela mina ngingaphethe ngicela ukuba anonymous dokotela angazi noma kuyisipho kodwa ngiwumuntu okhona engathi wazejwayeza nje ukuthi mhlambe maye ngekho umama kwami ngibe umuntu indlwabu ojabulisayo kodwa mina angijabulisi nesandla jabulisa ngani konodoli lele nomuntu embhedeni yabona then bese ngidlalana bese ngenza embhedeni angathi khona umuntu engilele naye noma ngicabanga somebody nyoma umama lento isilokuza ikuphi la uyibona khona ngathi ayisahambi kahle ubona kanjani okokuqala kwamukelekile kulungile yini lo
to avoid ukuthi mhlambe ngishite eceleni nanokuthi mase kwenza kakhulu ngoba ngibona ngisola ngathi sengikwenza kakhulu manje ngaba ngedwa nje hayi futhi ngumuntu ohlala nasemsebenzini izokwenzeka lento ngiyabonga nje. Oh. Okay. Uyazi ukuthi indlela yakhe yokuzinandisa leyo, okay, ngomzimba wakhe. All right. Njengoba esho nje ukuthi usuke avoida ukuthi angacheat. So avoid ukuthi angacheat, avoid engabe khona izigameko ukuthi umithisile, avoid ukuthi engabe khona izigameko zokuthi kunabantu izifo azilethile la ekhaya, okay? So ingaba khona leyo benefit ekushayeni indlwabo, all right? Just to release leso stress. But uyabona ke yena usethi usekwenza nasemsebenzini akasakwazi ukuphuma kulento. So kumngenile sokuyinkinga ke lapho ngoba once lento yakungena ugcina wena ungasakwazi ke manje ukuthi urelate nomunye umuntu wesifazane uncame lokho uthi ube wedwa ethi noma sifikile imamazi uzokwenza lokho wenze kuyena kunalokho futhi usheshe uchithe kuyena ngoba ujaha uzozenza wena wedwa ngoba umzimba usuwazi le cushion yabona ogcwele ukuthi uzenze ngayo kodwa no blanket kodwa nginewari ke kodwa ngokutshabuka uyabona ukuthi izinto ezinjalo zingagcina sezikwenza ukuthi utshabuke zingagcina futhi sezenza ukuthi khumbula ukuthi ikhinqi li sensitive kakhulu inyama ezekhinqi isikhumba sekhinqi si sensitive so kungenzeka ukuthi ngesikhathi ukhuhla uba nokutshabuka wena ukuthi makhamba isikhathi umzimba wakho so wakha isikhumba es thick ngaphezulu kwalayo ngoba umzimba uzama ukuprotecta phela manje ikhinqi okay into ezokwenzeka uzothi usunomuntu wesifazane loku soft khona kushisa imizwa ayisekho kahle so undikindika usamuzwa manje ngoba wena sujwayele ukuthi uzikhuhle ngechopha uyabona kwikhinqi lakho ngoba muzikhuhla lapha into erough then umzimba wakho uzojwayela lokho ukuze uzwe ubumnandi but uyazi ukuthi istep sokuqala sokwazi ukuthi unenkinga ukuthi ukwazi ukuvuma inkinga so mina uyangichaza ubhuti the fact ukuthi uyabonakalisa ukuthi cha lento isiyinkinga ukusho ukuthi udinga usizo okay number 1 njengoba efuna usizo nje akakhulume nomama wakwakhe ukuthi mama yazi bengithi ngizama ukwenza kanje ngagcina sengenza kanje so ngoba the minute esekhona umuntu owaziyo sebezokwenza izinto zokusizana bobabili ngoba sokuyinto yabo uma into isayo yakho wedwa kulula ukuthi default uyiphinde uyenze kodwa if uyazi ukuthi kunomuntu ongibhekile akusafani ke lapho sizokwazi ukuthi atreateke if kuukuthi ngempela igcine bahlulile then abahamba bondokotela uzobasiza ngoba so addiction le like any addiction addicted kugwayi ube addicted kutshwala ube addicted kuyiwunga uyabona yonke lento usungasakwazi ukuthi uzicontrol ngoba sokugula so if bona bakwazi ukuthi bazisize bebobabili nomama then abahambe baya kudokotela ozokwazi ukuthi amsize ukuthi iphume lento kuyena okay ngoba again uzothi uma senomuntu wesifazane engasakwazi ukuthi azibambe khumbula ukuthi ngesikhathi ushaya indlwabo awulindile akhona ama styles ozowenza awulindile ukuthi khona umuntu oficisha afuna afika kuvutho ndaba uyenza nje wena once kwashisa uyachitha udelile so kuzothi unomuntu wesifazane usakwazi ukubonda naye umuntu then lento kade uthi wena uyamsave ukuthi ungachithi manje futhi uyamona manje ngoba suyafika lapho uyashesha uyachitha and anisanilisani futhi okay so yeah ku wrong if ubhuti naye sezibona ukuthi ku wrong okay yeah sibonge kakhulu dokotela ngiyathemba baphenduleke kahle emakhaya umbuzo ebebenayo ngifisa nje uvalelisa sesigogo okay ngifunda laba inhlanya zami lezi eziku Facebook live Nkosi indaba esilapha ku Facebook live okay okay so I think uma sivalelisa ku Dr Nomcebo Mthembu inamba zami ngiseMedilution inamba zami 031 765 8475 ngizoyiphinda futhi 031 765 8475 iselfoni 061 4622 945 sikhona nase Richards Bay 035 760 156 no 9
ngiyazi-ke bengelela ukuthi nabantu izithandwa zethu eziningi uma kade sikhuluma bafisa ukuthi Nkosi yami kuba nginomuntu nami manje again thatha nje imetha uyifake ezandleni zakho uzenelise ube mnandi ungafaki umuntu istress akekho umuntu ozomenza ngenkani uzenze wena wa-enjoya but also bingelela ngisho kune-app yami ezayo okay i-app yokuthi abantu mabathola uthando ngikhona nami kuleyo app songibhekile zonke izinto bingelela leyo app and yebo i-app ehlonipha into zesintu nesintu sethu nokuthi sobani i-app nje edalelwe umuntu wase-South Africa okay ikhona nangesizulu nangesisuthu so ikhuluma nje ngathi nje iyithi singabantu abamnyama okay nabantu base-South Africa so ngizoyilauncha soon kodwa usuyakwazi ukuthi ungene kuyona ukwazi uku-register ube ku-standby ulindele ukuthi mhlanje ngathi then senikhona wonke umuntu usekhona seniyatholana ngokusheshsha so if ifisa hamba ibhalisa khona iwebsite yakhona ithi Find Thando as in i-app yakhona uthando okay so ithi Find Thando FINDTHANDO findthando.co.za ungene lapho uzoyibona nje i-app ukuthi injani izoxoxisana nawe kodwa ke mase uyaregister ukuthi ube ku-waiting list siyotholana khona ubusuku obuhle bye. Sibonga kakhulu Mvelase umlaleli benishilo ngathi uye kuphela ulithemba lakho uzokwazi ukulungisela inkinga zakho zasekamelweni sibongeke lesikhuluma kahle ke naye njengamanje sifakela imlomo ekwelekelela sithi ezaselawini uhlelo obusuku obuhle igama lami ngubingelela nje sibonga kakhulu ke Mvelase ngesize la sizolungisa nangapha futhi oh boy